srce sve otkrije. Banja Vrujci igraonica postaje, otvara zelene kapije grada. Hor ptica i dece zapeva Vaskrsu tada. Ko malu suzu na dlanu Vaskršnji sabor čuva, a veliko... Vi ste nas, deco, zajedno sa vašim učiteljima, nastavnicima, evo, već počeli da radujete. I verujem da će tako biti i danas i sutra. Ja vas pozdravljam, naravno, sa pozdravom koji se danas upućuje, a to je Hristos Vaskrese, vaistinu Vaskrese. Nema sveta ni planete gde ne može stići dete, jer sve večne staze vode od igre do slobode. Nema sveta ni planete gde ne može stići dete, jer sve večne staze vode od igre do slobode. Ko malu suzu na dlanu Vaskršnji sabor čuva, a veliko srce svoje svim ljudima pružam. Ko malu suzu na dlanu Vaskršnji sabor čuva, a veliko srce svoje svim ljudima pružam. A veliko srce svoje svim ljudima pružam. Sad sam tek primetila. U zoru kad se sve otkrije, Banja Vrujci igraonica postaje, otvara zelene kapije grada. Hor ptica i dece zapeva Vaskrsu tada. Ja bih voljela još jednom da čujem to vaistinu Vaskrse, svi u glas ako može. Hvala vam. Dobro nam došli do sada na republičku manifestaciju i od ove godine, kako ste čuli, na međunarodnu. Dobrodošlo Ljubinje. Dajte jedan aplauz. Dobrodošli prijatelji iz Bitolja iz Makedonije, koji će nam biti i članovi žirija. Dobrodošli prijatelji iz Republike Srpske, iz Priboja, kod Lomara, jedno malo mesto u Republike Srpskoj, i naši dragi prijatelji iz Vornika. I sada oni koji poštaju željenu, zajedno željeni. Ko malu suzu na dlanu Vaskršnji sabor čuva, a veliko srce svoje svim ljudima pružam. Ko malu suzu na dlanu Vaskršnji sabor čuva, a veliko srce svoje svim ljudima pružam.